20 minutes Setswana. Beat aan. Goeiedag Abuti. Sê hallo vir die kinders. Doe my lang bana. O, jy sing die liggaamliedjie. Is julle reg om die liggaamliedjie saam met ons te leer? OK, wat is die woord vir kop in Setswana? Dis reg, dis plogo. En wat is die woord vir arm in Setswana? Baie mooi, dis letsogo. Wat is die woord vir been in Setswana? Mooi, dis leoto. Is julle reg om saam te sing? Kenale tlogo, kenale letsogo, kenale leoto. Dit klink baie goed. Nou, wat is die woord vir hand in Setswana? Dis reg, dis seatla. En wat is die woord vir skouer in Setswana? Baie mooi, dis legetla. Wat is die woord vir voet in Setswana? Dis reg, dis lenao. Is julle reg om saam te sing? Hier gaan ons. Kenale seatla, kenale legetla, kenale lenao. Kan julle vir my sê wat die woord is vir oog in Setswana? Dis reg, dis leitlo. En wat is die woord vir oor in Setswana? Baie mooi, dis tsebe. En wat is die woord vir mond in Setswana? Dis reg, dis molomo. Is julle reg om saam te sing? Hier gaan ons. Kenale litsele, kenale matlo, kenale molomo. OK, stop gou-gou. Laat ek vinnig verduidelik. Het julle agtergekom dat een oog is leitlo, maar die meervoud is matlo. En een oor is tsebe, maar meer as een oor is die tsebe. En nou ken jy die liggaamliedjie. Totsiens Abuti, totsiens kinders. Sien julle volgende keer. Bye. What I like about Abuti is there's a workbook, animations, songs, there's a teacher's guide, everything included in this fantastic product. It's so much fun! With the Abuti language learning software, the Abuti Syllabus board game, and the Abuti talking doll. Doe my lang bana. For more info on the Abuti Syllabus, go to abutisyllabus.com.